Nevekele phela veke ngomgcibelo sisaqala imidlalo yomlenze wesibili we-MTN 8. Ivekele kuzokuba budisana kodwa ke nawuthoma ngomdlalo wesichema seMamelodi Sundowns neOrlando Pirates. Ngomgcibelo esinye nesinye isichema phakathi kwalezi mbili singathumba. Nawutsheja ukuthi umdlalo wokthoma sidlale ngo-1-1. Okunye kufuna sikutsheje ukuthi ke nangezadlala i-draw yaka Not kuzokudlula iSundowns kodwa kwaba ne-draw yamagondelo adlula kwelodwa kuthi ukuthi kudlula iOrlando Pirates. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mahlangothi omabili ababanduli bafuna ukuthumba umdlalo. Siya emidlalweni lo ngicabanga ukuthi ingchema njengoba zithumbile phakathi kweveke zombili nokuzithemba kukhuphuke khulu. Kodwa ke ngakuMamelodi Sundowns kubonakala kunemrarwana njengoba sizwileke izolo kuvelile indaba yokuthi uRibeiro ufuna ukukhamba sesafuna ukuthatha indaba yakhe ayise kuFIFA ngaphanga umudawa akekho akwaziwa ukuthi wenzani. Lokho kungaba indwanyana engahle ibaphazamise kancane. Kodwa ke esinye nesinye isichema singathumba. Angazi ukuthi wena ubona ke ukuthumba siphi isichema. Emidlalweni weSkhukhune United nesichema seStellenbosch. Stellenbosch sine upper hand silida ngamagondelo amabili. Kodwa on the day iSkhukhune singawuthumba umdlalo. Kungenzeka mhlambe iSkhukhune silwe besikwazi nokulinganisa sidlale u2-2 zigcine seziya kubo extra time nama penalty into ezinjengalezo. Kodwa ke isichema seStellenbosch nange singakhona nje ukukhandela amagondelo amabili ukuthi angangeni ngakibo bazabe baqedile. Babethe lodwa khona ekukhambeni umdlalo bawuvalile. Angazi mlaleli ngizakuzwa ngawe nje ukuthi amazizwa akhathini ngemidlalo yakusasa le. Sikhathi sokuzomsikinyeko ngebelo urabhula unqophe. Akwande mlaleli ngiyakulotshisa namhlanje kwahlelo lethu lemhleni ihlelo fulela onetwa uGwekwezi FM.